Komšije u mojoj zgradi kao da ne znaju da žive pod istim krovom. Na primer, na našem spratu stanuju Čika Jovanović i Čika Rajković, koji se ponašaju kao da nisu najbliže komšije, a deli ih samo jedan hodnik. Zato sam želeo da ih malo obradujem i podsjetim na staru komšijsku tradiciju, o kojoj mi je pričala baka. A to je da se tanjir nikada ne vraća prazan. Znam da Čika Jovanoviću neće biti milo da sprema kolače Rajkovićima, ali će se sigurno iz inata potruditi da budu bolji od njihovih. Nije da ja toliko volim kolače, samo bih želeo da stvari budu kao prije, da komšije opet budu prijatelji.